Iki kibanza kiri muri Kavumu, ni mu miturire, ni hepfo y'Abakoreya gatoya. Ano mazu ari hano hepfo meza ni umudugudu w'Abasilamu. Ubona ko ari ikibanza kiri mu miturire ahantu heza. Ikibanza rero gifite ibyangombwa, ni MUTATION, gifite imiziri 20/15. Amafaranga ni miliyoni 8 nuko ari ikibanza cyiza kiri ahantu heza hagati y'izindi nzu wahita utura. Ni amafaranga miliyoni 8, ni hafi ya kaburimbo uvuye Mayange kugera hano ni amafaranga 300 uteze n'igare, kimwe nuko ushobora no kugenda n'amaguru nabyo bigakunda, ntabwo ari kure, ni iminota itarenze 15.